Jonaram killing aronga tumpen HSLC HS Bachelor Degree Postgraduate Ariso Ijangapan Karcho. Bokajan Subdivision Angkang Hanjang Langso Jonaram killing aronga rada tumpen Chepatir Piponsi non-headjong HSLC HS ang parta Bachelor Degree Postgraduate ang teke paklang panalong ke undun Ariso Ijangatongpan Karbiman ping puhopen Karcho may dingpon. Ingdeng kithom Jonaram killing arong Karcho may kepaman panalong kasen hansipi may hempi pen kachari pona may along alohi sarpo manpen Hakim Rongpi Primary Education Department DMC West Karbi anglong chatongdun ang parta manpeng alohia manpen longki Rongpi Assistant DMC West Karbi anglong Rupmir Baby Handloom Instructor Sarihajan pen danglok manpeng ki theke dingatom chatongdun si may along RDP dun Sonsi aluhi sarpo tumpen lam theke than pana tengke non HSLC pen HS ke undun pen lote ko potovar si ka Charlie Dunjima ingvai pame pensi ludunangji kali lepute ene ka Charlie Dun thapare la jat ke moapi ka kup dokokji moapi jongsi akaring men nangji lepute nona kosi loka Charlie chibatu krup nangji anlote moan nangkaya akaring men sen dolong verpo lasi somsuri alam stame ini to pirgelong ये नॉन मार्केट लोकचार ये आगे पुलो तंते आहपेट तंते इमेक काबियासन लासे man without education is like a blind man itu dah English kacau dia tu non all of our itu bangke jadi tu nang thangla ai tanah ni la bangke nang tu lahai apro part bangke sini pami jinot lokacar dia inurang soba lokacar dia yung si ave pulo tante Amek kawe abang kiason hotlo ki pudam bangke lagelo amek kawe tumhan ke sowalo si pakam ji pulo tangke mane inuda support nangbeji ate hala kidam aprang ke ilijam kota hai instituto ta hai ar logo ta hai mane pati kum kota hai ose kaiti ta inutun jinengi lasi lake amek kawe bang ano hi klason thakse lokacharli ose amek phone thi pulo tangke ola so Mania itu role wang damnon sekali ciklan ganti inferiority complex dokoko mana apiris dokoko mana lewang sekali tinggi dengan English atau Okomia atau Hindi atau apa Nepali alam atau people atau lo tamte kami si jori apa aking kamu si jori kecil aja hai ini nangle tinggi dulu bang Ulasong mentality abang itu ningar orang cip hapot ko kasi kapiri su utok. Hanjang Langso pen Klingdun terang report Karbi Life.